Kublai pi baro epidang sobhai pi shikatuk kubor mentakajan miet shaban pai shikubor babnya ini pechwai kimat berkongsan. Seiso ka Chandrayaan 3 mission yaklat Ulanda module na propulsion module. Kishim benta umintirang ba hake annual general meeting bepra bat jingpun kub burom Hamadan Kawang Umulong. Menjer ulat kejela ya ke KHEDC Establishment, Management and Control of Market Second Amendment Regulation Act Ahajar Apuai. At pelong ke Max ya ke Rock the Ribbon Youth Festival Ahajar Apulai. Kikubor kebabnya. Kajing penyeklat ya Ulanda modul jong Chandrayaan 3 na propulsion module jong kali hau-hau bela penher da ke Israel ke long ke bela seiso. Hadian kini Ulanda module unsa shimti hi ya ke lenti ya badangsa sya ubenai. Lakimi lenti ba Ulanda Vikram bat rover Pragyan kin poi ha ubenai ha ke apply tarik unai lar. Kajing klat ne ke sengi jong Ulanda module na propulsion module ke peni ya ke dak jong kajing seiso jong kajing pendep ha ba dai bat kajing hiar bajai-jai ha ubenai. Menteri Rangba Kejela Konrad Ki Sangma haringkat kajing donlang usembut Menteri Rangba Kejela ba sengau bahalang dhar ne kesengi kelishim benta hake annual general meeting bepra bat jingpen ko burom ke long Hamadan Kawang Umulong. Ya ke program la pelong da ke All Giantia Muster Rural Workers and Labours Union ane AJMW bat LUCEC haringkat kajing snok tilang bat ke Union Cook Helpers lane UCH PM Poshnan. Haba ai jing kren ha kajing elang Menteri Rangba ulapan pau kajing sngohun bat jing sngongo na benta kajing itu ban jubanjur dalo kajing 3 minut kesoka na benta ka baha kamiat jong kinong 3. Haga nega sngi General Secretary ka AJMW bat LUCEC bat President ka UCH PM Poshan kila ai tiru ya ki dorkas cha Menteri Rangba na kalyang usang ma ula ai burom ru ya umong seng bat no ai bud. I will do everything in my capacity, in whatever is possible in the given framework, in the given situation and circumstances, in the given financial situation, whatever is possible, all the points that you have mentioned, I will take these issues up and try to resolve them one by one, to the maximum level as possible, but I hope that you also will realize that there are many challenges which are not easy. Ulat Kejela Upagu Chauhan dangshan ula ajing munjur ya ke KHEDC Establishment, Management and Control of Market Second Amendment Regulation Act Ahaja Arhuai kaban pelenti ya ke KHEDC ban penbet ya ke minimum support price lani MSP ha ke juk kapor ban khang ya baro kinong khai ban ot kilo habe day bat ki marab abakrench kila patai khubor ne ke sngi ka EM bakhmi ya ke khai pateng ke Congress Mary Karpuri kala ong ba ke KHEDC sen kan sa penmi ya ke jing penbena hadian ba ulat ula ai jing menjur yak ne ka ai badon kam naga benta banyada ya ke bah kamiat jong kinong rab ha ka apun riu terik unaitung kat kum ka jing yatu jongka ya ka jing ot kilo ya ki marab dai ban sange shisendon habaro ki yo ki hat ki bahap apo ka top scheduled area hadian ba ki HDC kala penmi ya ka jing penbena kala ong ru ba ki HDC ka dang ya shakamat ha ka ban penbet ya ka mat halo ka MSP more kani with immediate effect kala come into force with immediate effect. It has already come into force but kibabon balang kilayo ka copy jong kani ka amendment act kilabon kilayo te menta ka di sang nangi ka district council bangin ai ki notification but once bangila notify mga long IP bakani ka ai kala dadong shadong bala da kino ki pen kangro ninom na aban compromise because haka ai kala crunchai kino pen kang ki kindon jong kani ka amendment act ngin hab ban penalize. Ka Rock the Ribbon Youth Festival Ahajar Apulai ba asngi bala pelong da ka Meghalaya AIDS Control Society lani Max
State Central Library kelas sedang neksngi. Ia kini kata masa la pelong haringkat ke jenis snok tilang bat ki college berper-per ke East Khasi Hills. Kisamlah pulih negi college berper-per ken session bentah ha kaput ketem nelor kiwei-kiwei ki jengi kop ha kini ki arsngi. Ke Max kala pelong teng ya ki bekum kita ki juk ki program ha East but West Giant Hills. Aga juk kapor on sepelong ya ki bekum kini ki juk ki program ha kiwei-kiwei ki district. Ki nongjap jong ki jengi kop berper-per kini shim bentah pat ha kerdan jong jela kat baki nongjob ha jela kin mi khmat ya ke Meghalaya ha jengi kop ke ban salong ha hakari. Habakren Shakila Patai Kubor ke Project Director ke Max Dr. B. D. Cruz kalau ong baka jing temu ban pelong yakni ke Youth Fest ke long ban pen sepiang jing tip syahapdeng ki samla syapang ke HIV but AIDS. It's mainly to create awareness among the youth. We know that the youth constitute around 25% of the total population of the state of the country, but they constitute about 31% of the HIV/AIDS burden of the country. So we know that youths are the vulnerable population. That's why we want to create more awareness among the youth regarding this HIV/AIDS, because they have a lot of misconception on the modes of transmission, and also in the stigma and discrimination and all that. So we want to create more awareness among them. Ka komiti ke yang do ba thawan lo ke Women Empowerment of Women nen ke ski ke pelong ke jingelang kmi bnya a conference hall ke DC office nong ston halo ke jinglong jingman ki ken thei ha ki liang bo per ya ke komiti la khlie de ke MLA i kong Santa Mary Shilla aba ai jingkren ke chairperson ke la kren halo ke lat ke lenti bla shim de ke soka bante la kam ki kam thombo persha ki ken thei bat khna kumju ban pen state ya ki mkot ma ba sa teng khnang ban pen yo ya ke hok shakilanot kalau ong ru baga komiti kan sebut dien bat shim ke senjam ban khang lat ya ki jingkiu jong ki kam thombo persha ki khna da ka betha ki skol bo per ki snong bat katnat bulet ban pelong ya ki program ai jing kai ni ki field awareness program ban pen sngotu ya ki breu shapang ka an Pak ban follow up ni ki jet case ba kamjia ye tinu kamtan ki ba shakamat ni Pak ban bodin especially with the district area Pak bodin ba kini di case ba kini na ban le ki awareness program habaro ng school no hikaru kila ban program school di police department ro kila ban le hakalen kilen villages ma nang kondong ba ting kan social media ro comes no takadaw ni Pak ban request itu ni baro di department malkide ban le awareness program kalian religious KF KJGP Remuliang Circle ke lapan pau ke jingkerman bagasoka kan penbet ya ke jing kajaput halang pi sektor West Khasi Hills kat kum ke jingkwa abat ke jing angnut jong ipat ba kathan uba Rosfulson wanyang presiden ke FKJGP Remuliang Circle uloong bagasoka kam dei ban tamput ya ke jing khmi lenti jong ipat ba bagadei ban ngap ru ya ke jingkwa jong kinong shong shnong kinong elam shnong hima bat district council ulama ham ru ikasoka bakan om shim ya ke rai shimet halo ke nikamat kaseng ke juk kepo ke lakentu ikasoka ban pelet jingmut ya ke jing pensno jong ki breu bat ban penbet ya ki kam ya ke japut ha karukom ke bakhut bat ke bamsha shiliang Hapo kajing alam jong i bapol lendo balong i humble minister jong ka surkar Meghalaya bahkan dia jebet dia nanti kumbala angnut daki pajba jong ka thain increment ba regional committee kanomlet syakaldi ka babakla hagane ka wat ka baar ya kajing pepetput ka babanta kum kasen hagabangi laju dawan ka por sa ka por Halo kani ka punta uma bangiye agre por aging alam tu pak pol lendo lembat ke surgar Meghalaya kinam leklet ban sngap ban urom ya kamon upai ba mentang nyepet ya kajing long juman gasin bidang shalong kajing shet kalong apnyo degree Celsius bat kajing kriat kalong khat nyo point nyo degree Celsius kajing skam gau hau kalong ru pranak shis pa men step ban ru punrim shis pa jan miet Kala abandon ke jing hap slap ke malu malah hagi babon ki jaka. Shwaban poi ke bakut jong tuk kubor ni pek biang sa asien ni kini kimat bakongsan.
Seisok ke Chandrayaan 3 mission yaklat ulanda modul na propulsion module. Isyam benta Menteri Rangba hake annual general meeting bapra bat jimpun kop burom Hamadan Kawang Umulong. Menjer ulat ke jela ya ke KHDC Establishment, Management and Control of Market Second Amendment Regulation Act ahajar apway. Bat pelong ke Max ya ke Rock the Ribbon Youth Festival ahajar aplai. Teparlok dari tugi kubor ila pois bekut jong ketuk kubor jeng mentaga janmit haduk bandi syam flashay kesengi haga juga po kubri shiboni pibaro. A person can get